Gde ste? Gde ste jebote? Subscribe-uješ! Da se subscribe-uješ danas! Ajmo prvi. Serbian lessons Turec. Ja sam ti rekao jedan put pre! Ovo sam lud. Ako ti Ajmo, kažem dobro kosu jebote. Dobro kosu imaš! Pičku materinu! Now, if you were to get into a conflict with someone and you would need to say a swear word, Žvaka, try this a? on for size. Jeboću te! Sunca iz nebu! That means... Znam ljudi koji su takvi. I will F the Samo ti sun out kažem, of ja your nisam heaven. o- ja These nisam few taj phrases, čovjek. you should be well on Ali your way to znam ljudi making koji su lots of tako. friends in Serbia. Smešni ljudi, čovječe. Kad god izađem sa moje družine, ja sam quiet. Nisam baš onaj luda! Ali izađem sa oni, a oni sve pocepaju. Mi smo izašli jedanput i on lepo popio se i onda kao mora da piški, a mi hodamo i on kao nema ga. Znači ja okrenem, a on izvalio sred ulicu i počeo da piški kao and I was just like what the Imao sam majice, čujemo ti sponsorship, naše Margaritas. aboard the broad! That's actually a line from Con Air. Nicolas Cage is in prison learning Spanish. He sits back in his prison cell and he goes, "My wife and I will have our margaritas by the boat." And I always thought that's the craziest thing to learn. I thought, let's teach people how to say it in Serbian. If you want to see my epic body, how to milk a Serbian cow. That! Right there. Kad sam ovo uradio, ja sam živio u Australiji. Sam vežbao svaki dan, kao 3 puta na dan, plivao sam, trčao sam, svađao sam, znaš ono, Brazilian jiu-jitsu, bre, pogledaj taj čovjek zna kako da musa krava, kad god hoću da kao, bio sam jedan, nešto, gledam ovaj. And then I remember how much you have to work out to maintain that. Šta? Pusti me! Ne mogu, ne znam kako da... Hej, ti, dođi kod mene, znaš, i onda pričaš ti tvoj... Kurac, ajmo da se ubacimo na ovaj klip. Da se ubacimo kako se kuva palačinkalac. Ja se sećam taj jakot. Polomio se ziper pa sam mogao da ga bacim, jebote. Mogu sam da ga popravim, ali... Jebi ga bacim. Ajmo, gačamo malo, Grozdić. Da. Ti ne vezbaš. Ti ne vežbaš. Ti ne vežbaš za ništa. Evo, new Serbian lessons, phone calls. Čovjek je legend. Legenda si! Ovo se desilo puno puta. Kad sam ja išao kod babe, znaš, imali su jednu telefon, ima 2 kraja kuće, ima jednu ovaj kraj i jednu taj kraj. Bilo gde je baba bila, ona digne i onda uvijek ubaci se pozdravljenje. Alright, Serbian lessons 3, asking for things. Hvala. Daj mi broj telefona. Samo hvala da ti kažem ljudi. Means- Ovo je Hey there, lady milion, friend. Can I pet, get bla your bla phone bla. number? There's like a lot of love there, man. Kad god izađem, ljudi me, they smile, they laugh, it's so great to run into people again and have them actually, you know, like, oh, we loved your shit. I'm like, oh really? Look at this. And I'm like, oh, thanks. And then they go, pička materina. I'm like, yeah. What the fuck's the matter with you? Just today, in fact, bio sam kako se onaj, baštu neki. Mama Shelter, da. Stignu tamo Mama Shelter, otvori se onaj, we took the elevator all the way up. The elevator opens, I step out, and all 4 people behind the counter are like, pička te mater! I was like, not everyone knows our secret. That's good stuff, man. Kurac. Daj mi žvaku! Pičku materinu. Ovaj razanci sa sirom, Serbian lessons 5! Ono, opet. Dobro, sad ćemo kumu neki razanci sa sirom i... Ovo je bilo 15 minuta kad sam prvo ga iseckao. Morao smo ga baš da ga skraćem. Nisam znao kako kažem the great cheese. I sad znam, rendeti. Znaš koliko ljudi su mene našli na ulicu, kažu rendeti! To se kaže rendeti! Važi. A taj majicu je bio dobar. Ja volim taj majicu. Nemam ga više, ali tako je nekada.
O, jedi to. To se jede taj sir. Znaš, to je bio jako dobar sir. Mozzarella. Bog, daj mi snage, ne mogu. Oh my god. I thought I wouldn't like watching it again, but it's actually pretty good. I like it. Ooh, wow. Ja sam komičar. I do stand-up comedy. I morao sam da ga ubacim kao da promote my stand-up comedy. I make YouTube videos. Ja sam već bio kao established pre ovo. My first big video was How to Kiss. How to Kiss has like 35, 39 million views. Zato ja sam bio prvi čovjek koji je ukucao title called How to Kiss on Google in 2009. No one had a video up called How to Kiss yet. Whenever someone typed in How to Kiss, put my video in front of them. So 39 million people kind of already knew me and stuff. I ja sam pravio oko 130 clips. Nisam imao jednu ideju. Nijednu. Nisam kao šta ću danas. I onda sam mislio kao pa niko zna da ja pričam srpski. Nikog. Nisam ni jednu klip, ali ne bi niko znao. I onda sam rekao, znaš šta, ja ću da počnem jednu klip gde kao pričam srpski i svi ću budu kao šta je ovo? Kako jebate, pečka mater. Oh yeah. Oh yeah. There's nothing funner. That's the best. The best. Svaki dan, ceo dan. Najbolji posao koji sam ikad imao. Pravim klipove. Najbolje. Nastupe su dobre isto. Smešnije. 10. Like, it's 10,000 times funnier live. If you've ever been to one of my shows, you know. And I'm actually going on a new tour. In Serbia, in August. Probably, right? July. If we can get the shit together. Šta znači poruči? Stavi u komenti ko hoćeš da ga nađeš, da vidiš u ovaj stolicu, da gleda njihovu klipove. What else do I want to tell them? Hvala što ste gledali ovo dugo. I budi dobri, slušaj mamu, slušaj deda. Ako mamu i deda svađaju, run away from home. Trči od kuću, nađi policajac! Ljudi, gde ste? Slonex i Pictures. Subscribe-uješ, da se subscribe-uješ danas!